KCTV Lon Rashapi daga Frank Motors kajaka dekali ga bathamai jong Tata Motors halat ko ni Shillong ringkat bakanet foodish ordal mapi nginwan ramani hakir dobyeng jongpi MLA jong ke Maulai constituency ubah proses di saukme haka arpu waiterik ubenai jeleu arajar arpu ula aipor arbenai kenti ya katanat PHE bat ya katanat PWD haka baya day bat kasurok nadu petrol pom hadu mauro baki day ban sedang no ya ka jingshna ya kini kasurok bat ban pendep haka por kabalabu hadin baladep jurip ya kasurok bat ki head officer katanat PHE bat kumjuru bat katanat PWD ubah piti saukme ula dawa bat katanat PHE kadai ban pendap no yang ke jingshna hakadi ke surok hapo arbenai namar bala shisnam tam dipat ba kila aipor ban yaisha henrai hadu mentah 4 la setia ban pendap yakani ke jing trei ula dawaru bakatanat PWD bakadai ban sedang shna pen bahaya ke surok nado ke shiterik ubnai nailor anda katanat PHE kala pendap lut yaki jing trei ki jongka haka jing jurip yakani ke surok la sakhilang da executive engineer jong katanat PWD uba si kharmudai kiway Zakanya jom kawa kunci ke bahap Shillong Central Division Pajipai Bakam Tai Extip Media Abad SDO bahap Shillong Central Division pada kalian uji division yang tinggi namanya kita ni nak kalian Electrical Division nak kalian ke Exposition Division berkumpul nak kalian jom ka kita Shillong pada Shillong nak yang menungri Lightly Division ke pada jom ka jom ka PG Bakum juga kepada nam tapul di ke bah hak pokok jepit je kan mudai itu hak beri pun dekat surat senang mata nak kalian usaha ban cepat nak kalian jong ekstrim ini aja mbak kan mudai kalau dia kepor petang kita sedang nak mata ya kena ke long round road dengan kuat nak kalian ban pertip nak ya pun faktor sedang nak memetal sistem mata nak kalian juga ke long bah gila ai ya ka proportion 100% ka PG department ka PG du gila ya persiang sistem ni ya sistem la jom penta but dalam pun kita kuat penta kalau makan ke kam dalam pun lu apa ada yang jom kan budai dalam pun lu kita penta si benar ka benar ni dalam long ni wajah dalam ni antara jar khat mata si benar ke Jun Julai subuh 2 Agos Jun Julai Agos tu kebut nak kalian ke PG department dan kini mata ana mendut ang ni mandang don kam ki basa nak kalian jong ka PG kelaban kalian juga pendap no la kali kita Shillong bandung ni SDU ni nak kalian jong ibadah ni nak kalian kita Shillong kita mandang kalian juga pendap hani mata ngasuha kalong hapo jong benar Agos nak kam pendap ni dan kedulu bang sa kalian jong kalau kalian investigation tu kadang investigation tentang sah ni tu apa hapok nom lu hapok jeng September dan kam hapok jeng Agos sang pendap di electrical division ni kemasuk ke electrical number ni electrical division kamdan di kemudian kini division menta kalau kita Shillong dan kalian jeng investigation division jeng kerpat kalian jeng kalau ba kin simkia menta apa dia kali menta dan kalau kumdu kalau ba kalau kumdu dong kam pendap lagi ni jadi bisa kita kerja jong ekspedisinya jong investigation kamar ba di kesuma itu luar dekat kalau tempat kalau belum so irresponsible officer kalau nang report mata pada first day after joining the division is main important kalau ni ba SE ba is main important kalau industry ni run baik dia ulah kata iba to be message pun kamu take very serious this time kerja belum kerja kamu di mana di nomor ba ngetes gambar haji bayang tinang ni mata nang dengan tong robot orang kita dapat telepon atau telepon SI moro ila ina kalian jungi gedong ya ka new jong kani ke surat di nakaport si kaport to nakalian jungi kemudian nakalian jungaro nila ya kan mau ya PG barka pildi ka shabek nando ko stang dia kani ke surat Dengan syuahan ni puan meradon dengan scam nak ada jong. Kemudian musim ni kini, along by the first week of September kan dia kam atau kam sedang baik. Isi udap kata kadika secondary. Marka ni la kopi metal sistem tam, la aikwa mata Jun Julai Agos September kan dia udap ni tip sedang baik kini. Ya kan dia petang sedang baik maknang ba
nakaliang jong ki pajba kin sup kun sai mai pajba do gila jinjar nakaliang pajba ro nakapos kapor gila ken spangaliang surok kat seba syukat ba bun biar surok ro bun gila ya alai keren skam ke jong gila joki gila ken si ngakwa nakam do mata nakaliang jong kapi ci bagian simkia gini hakam berkani kemudian surok i mata dan surok kaslong ba kan ka surok kamdei ke brio ke brio la yam ni na ba yam maglay na marba masuk ko surok tindai ka bami ni surok kade ikba hi kendo abli dan nakala ka jonga hi na marba stop pi don kam tingilaya nakala ka jonga hi kalong balay ken na pos ko por nakala pi Kemudian berdekat lapor ke por, bangga menangin hak tentang no unit ni gini, namai paj bah hikin supun sang. Tinggal supun gila, supun ni bah, abang ipet jaga jinjat rotai, ada jing sniu, jangan dengan surok. Tinggal lapor ke por ni hakin dikenai pada bro, untuk buat katrok bro, kalah, get stop kan surok, kalau baka, kalau tipai untuk kadang bah, kalau jam ke surok, dan untuk hingga nak dia ngejok dah, trok kalah. Tayar truk kalah sakut ang tu kalah hapan na degi kalibantan ya kadika truk ang tu dia berpau syai betul benar kalian tu kan ya kadika jom surok kalah snis ko pelap masa skam tu nak kalian jom ke ni department mau ni kontraktor hi de benar kalian department kisahnya guys kamu ni beri kontraktor mobian ability benar kalian juguru bahwa maka jika part jelari kontraktor pada jeng long round road bang pada kendo ro ngapatip di menu compare kata itu kepan kalian jenga ke long ba kalian jenga itu long ba kinya dan nom taka coordination maka pada division pada long term division benar kalian joki ke long ba kin nalai ke sedang do na juru rek gade di no September kami sedang do tang bagi pajba hi ken sukun sang nama dengi pej hi gelti skin ke betul pojong long hi brokoi apa kaji pej yang bakar budai kumu ekstrem jenis yang i baka tidak dong sedang parok gi di sikit apa sedang hi nak yang sedang television kita restam ban minti di bakar surah dari ke sedang bagi pajba yang beli nak yang sedang television tidak benye ke mulai kamta belong orang road dari kemudian bila benye mulai nak yang joki sebab aku boleh gepang nak yang jong ekstrem jenis ke sedang television engineer SDO abang itak itu ke poru lagi benda ban repair di kesurok repair kita lan lagi perlu lagi kita ready ada ni time kita ready jaga ban ya betul hal surok dekat ni sudah tanggapan maka dong citre jom PhD dekat tu ban kada juga bang lapoi ke por bang nabiang katu PhD dekat syong menta pada hak yang jom ke PhD nak lewat PhD ke bang bang benda British long ke syong kita syong dengan cimpiai kan ni ban syong makan basation kan cimpiai kan ni dengan benda besar hi nak juga kalau bang kan syai long sitrik September kan dengan kam kan dia ban sedang no dan tak kejar kat bangadon dah kami beda dengan problem department sampai mengapa nak dia jauh bakal pura ai alternatif wah ada problem ni tak alternatif begini dia bangadon sitrik satu mak sedang no dengan jika part juga paiba jong paiba kebiak nanti nang dia ini nak buat jual robot sahaban dia syadam dah pilih Asia mentala lah Islam tam ini sudah show yang kapan repairing haru kamu kapan terpang nampak kalau orang road nama kaskim ni kata kaskim kapan like road tam kaskim kata nang ni like road tam kata nang ni tingim simla repair show nak kata betul kaskim like road ni dah kini di bandar kali ajuni bagi nang ni ada ke PM nampak ni baru kita tahu claim dia issue di jingkar part nak kalian juga kemudian yang baik bah kemudian sistem baru sekarang tinggal kuat yang benar kalian juga sistem sabda saat mana lagi pernah sistem begini pada community hadiah juga kita pasti kalau jaga KNCI hak kepada berkait juga jenis estate jangan dengan kam dengan community dengan kam ni kan sistem kabar bah tentang kontraktor baru skam kontraktor mau menang atau menang mobiang dengan community malah nak kalian juga baik mulai bagi bayar dengan pentah itu community bahkan selesai. Jika juga part juga pogar part dalam jenis kalau matang lagi matai pi maka jinjur slap hari ni sini mata sama ngelai kalau ilenti kila tua stok kila tua jiking kila tua yang sem kila tua kibri kila slap
dah habade berjiklat diberi apa buat sekolah dan benda itu yang kita lamar ini sosi hak benda jong jelah pat ngalong syar ini sosi bertau nomor 5 hak sekali long kada kasih beningkong hak kasih beningkong kada mengilamak sibun diberi gelang apa jong apa kejelah jui dah jeng jor jong slap itu ke sorka kalau persiang lah jong kenta bagi siam kana persiang pat nak ada juga ada pat ya nak ada engineer kalau bah ini ke pot hole ini pothole bahap aja bahap apa jipe jadi kamu engineer bahap central division main nang lek belum malai ni pothole nang benda kan yang jongki nang benda kan yang tebak ni supin sai ditai bang kuat nang lek juga ban tempat nang engineer ban pedam ke dia macam betul ke jingkat pat juga engineer ban pedam dia kata ka habon dia bukan ka widening juga bokoro ada ke bokoro ngali ke bokoro widening na bokoro siapa sih buat penjerang katai ru kata kalayak ke kam dari kelas 6 ha dari ke bang Ibu Ahmad nak kalian jong engineer pada kalian pai ba jong jelahi pada koi pai ba jong quality of work is not up to expectation quality hi ga ibri ga ko sana khabar ga quality jong teng jong tre ke quality hi kam biang de pisung tho kalong nak kalian jong ateng nilai persngoi gini asyong pada nak kalian jong ka department ka iba kande diberi long tu hi perfect lekren baka quality of work ang tayo mo mo sini kampiang atay balai masila sitre ka uban le uban lam tip adon ka link babiang batki lam high level kadon link high level ta kadaw le kat bomban de kan ni ka uban ka long hagen ni sini mata kalong ba koi hadin ba koi jing tay hapo jong jela ju jela tila collapse namar ba kadon ka high level de ka jingker pa daga ka sutho gi aga kasutu ya role jong engineer la ka de mata nak yang jong technical division la ka de education dong la ka de investigation la ka de yang jong komudai institute ka role officer so kita tengok ti juga kalau atai no ngoblay na marmaki la ka pau si bahe kila pau de ka high level so ala mo le ka rumah ka nang ngai baskosi ang ni mata aja le kat bomban mata sang pau kita kesit yang jong kreator ti hari department repair untuk komunikasi part ni pada jong konsi anda buatin aktiviti anda kadang jong aku belakan mana saya sian part aku boleh hantar medu surok betul nang liam kemudian simkia engineer simkia anda kadang jong aku sia jong ba malah kemudian sebut anda kadang jong pundi dan yang PhD tegaskan final work order mutala kani kumba arsenal dari nakadaw ba kidan kini ki pipe sejak PhD mah pertama kini mah ki main pipeline bayar yang surok buat jur buat cross pada kena election sekini di household nak jeng sakut jong tu gimla ban pak tre kontraktor tre yang dikena surok yang kan rong kan kamar ba pira tre ke tu lasan dalam tre pada ke kinhap vi yang ke noleh no elu mah jeng penut jok sakap kita kabaran kong poin kebaar kalau ba ada ni teribat naradon kelikit kenitai kadang saai kita kelikit kadang saai tu kipai korem kelikit kan don be naradon kelikit pada kejutre jengiru kanomne ida tangsi phang ada mengila siang kerong le se tang steo artio kala snio biang yang ta pai ba onsa knyum sarung knyum ba judon kejutre turpi kalikatai kata ni kwa hiban trei ba surok kan long bane kon aji mentoi baik shirta wah le shirta ki kumai nyo kraslem kita gitu kamu terlihat campur habai dei bakaniru nak liang chief minister jeniru ila shimkhia yang kami dapat ke join meeting dengan jong PhD bat dengan PWD habai dei bat PS3 jong ke project jong PhD dengan ila chief minister akor ke meeting ila umba kenosi ila belum tidak banyak cakap tidak banyak cakap lang ba kadang-kadang suka kan kediri apa benda di pipe kan accordingly nila intimate hi ki STO jingiru dari feel baka work program ko submit lang di PhD ba ngimdan ni iban man khang ni dari work program ko submit tak kan siapa istang PhD dia sebakan sedang no dan tempat PhD yang ni bidan lang semua ada tidak sedang no ini kam ngiru ni ban trai ba ta ka jing
komplain ke sistem jengki pajak bat ki nak ada jisi sok lah mandon sekali aksen kita kan mandon mah dengan kita tray apa baru mentah the work still in progress mah kamu kan ada in progress keempat lagi empat jam oh ya pun tray himla ngimla nong babiang teh dia deh kan don hingga jeng sudah ni kita let's say lah ada solution sisian pala le ekarong kawan kali ke yu kalat kan ni katai kamu kita ni nama work is still in progress keempat dah handai ya kita lara don kidu kedua syua bangin ayu ngidon ki feel officer juga syua bangin sang ya karong you want check tak nomor ka work still in progress ya kemudian don kita iba tom iba dunah ni hantai kata ngin address kita tapi jing tray ka jing slam kolong ki nomor ba kadi ka singgilir mensyua dengan kuat pentelai ka sekedebelir lat ni ka yang dikecil blok nomor kani kan kita slok kan kali ke Maulai bypass kat itu ke banlatnya ke blok ni snai ke berlian ta pan snai ke berlian kamtam apa osor ni dan kam kijaka nak kipat ba nak ki riu shimat nak ki lah kan kat badai situ coba sa sukhaj ke kajing slam kolong kaso thui wa dai bersim jaka bat ki babun ki riu mo kerajaan kebun kasimpur haita ya sehingga penpa pada ni ya kecik sungu dengan department ya gitu ki pak pro badan situ bala ai sebun ya tu kecaka ai free of cost namta bangin le itu pada belian asa hangis tang bangin pisna ki kendro kini kita tiba walaupun ka compensation dan tajam kamu kendro lada ngibu ada mus sistem ni kerana hilawan jam sistem. 100% ni. Kajeng try mentah bersih orang more than 50%. Nomor kimin hingga lah ada bisa astang ki drain atau ki fencing wall atau pavement. Ini kada hakap bedi bahkan dia long round road. Dengan ni long round road hi mentala sistem sistem. Nakaleng kejongan ala ay ka support 100% yang PC department nakabenta ban leno menta ya kiki pait di betmai hakabadi nakam pait mai hakabadi na menta penbiang umba memdi ke bade jong mulai yo kagani propa mulai pro kowe tito ga nakaleng PC hi ga banga lap nakaleng kejongan di ga ibaga kam kala dile ba de igamba nakaleng juki kalau kala shuti o take for granted ada ngite rupiang dengan tribo biang di kabut shoga mal juki de damar ngai juki ga nakaleng juga higa mo menelo sistem kalau poi emput nakaleng juga mlak so ya ba up nak benda PHI ya ban pendet ya kan lain ke berkemah di kala kran nakaleng pi nakaleng jong ekstremnya juga selong watas by scheme kabadi berki bentang basa jong agi bentang basa kabadi nak bentang beli ni pait kabadi jong phase 3 mangitip nang ila jong ngitip syai maka kemulai hi shen kasi omno hayang sen adin melalim dayu min pait lain uning min pait dan wana moro il ti kum tu kamot nang tena pemaliwan mindu baro mindu atau hadu untuk pai hadu teh po sapoi hadu teh pon nong kwar te bo min lain dan lapoi ni men lain syai hang tu kalau menakale joget deslo asla pat ai umba mumdi aku fiye kepada na po jong akan mulai pelun di kabana kale jong ahi ga kalau poi ke umba hap ni ga ban pen pau ya ga jidom mending pau jidom ngala dom sisa namar ga i ban nakale PC department ke lambar PC department ga i ban nakale ji ke magi othia kem kuslai de kabana basa kan ni sini mata kan saya yo extermina jong yo ga deslo motas by scheme akum jo jong ga investigation division benda kalian jongki kan ni beli ni pai lain mata kalong ba hapo jong Agos kalau don kaman pendet mata beli ni bodoh ni pai lain ke bedon hapo baru apa pai dong teh hapo no kuar tila da baki gim lam pendet te mata bahasa kalau ke PC department ke hapa sedang pada PC department ke sudah bawa pilih di department hapa sedang ya ke ban sedang no ni game maka don sanction ke balai kror tam ban snat mai ya kalti na telefon lang rong road sa si ai ba moro dia benda ka benda bat kani
nak pada masa temai yang surok di nakapot sepongan ongi pai ba kau sebagai ya sia ya ap haka bede bergede ka maka dengan surok namang wilayo sa sumber temai yang ba jing lembaga jing tristom nak leng shimna sta mata ba kham ta be nak deng jong pli men sa ba present tum song ka ba nak leng iru le iya ka jing aya ka jing sniu jing surok ba surok don kamman man ne temai ila bo yo lamang ya bisa ka ba naik kurur ka ba naik kurur nak benta ka dengan biya men surok pat kiwi bede ki extra ka ba sikro labo ka te ubot sa pro di gede beta te ka ba ngangas ngam ka ba nak de jong apa de ka ba ngas na don jik ta ba ni sini mata maka bomben maka pici kala di dia plat te pai ba kala jenjar kala sistem hatu kata paro hi ka ba yo baru haji biar tidak mulai kalau kira kira ni jing surok te ba kon pau syai ka dong hwat di pai ba pangam ki khia dengan la ki khia nak pot ka pot te ba dehi nom ka kidu ki kam ke jam kebedehi jongka konsil jong kena kalian jongka hi kalau prom laga di development laga di kayapin laga di subah somiat laga di kan udah jangan kalau prom immediately hingga di action dia kan ni ke bentaru nomor ba kelas dan pelat masuk tu kaji di nampai ba kalau engineer udah kaman stick setembah haban le jika syong pada ngisepek kalau kumnu di kam maka di benda stick setembah di haban le baik lakim le adu ke ngisepek kai ke bentar nak kalian jongka kata level kup emri ke bangan de mdip o bagini kita don kam le hab na don kam le hab le hino mangangam kuak kalau benar kadang ipai ba kena jenjar kata pada ne le pejapri department do kam le hapo jo first satu ba kam le kut ada gelti kan hab le absen ti hino ansim ke sini yang jeki bangi semang di sana ke skim le ban siang hino nang to tidak po long road mata hadu ko te pamuro apa sai ba po moro dekat community haba dia ngaji kedua ba hadir ngaji kan ba belum mata dekat pici nak liang kita selong yang ba laknok no by monday tu dia sedang no nak liang joki hak bade ba kenika bade dei mata nak pataka ta jom ban levi upai min pai jongka dia history the community le cikin le dekat ai por hi ki mde o mata la syang sedang no upai mda jun julai ba shibnai agust musdai kalau lakno mata kalau arba tam sekarang don jinge ba community kubal keluar kene par community ba nak yang jago pilih kene par hadin nang tang dengan community nak kiki babha kiba kubang layo jing corporation nak ada public fair apa jongka apo jongka de polisi community ba nak surok ro kan bahaka kan bahano nak ka jibit jibiang jibai ba kibaya dan surok